Index HR. 10 godina bez kompromisa. Ste zadovoljni ili nezadovoljni igrom Dinama? Pa ne znam kako ste vi? Ja vas pitam, nisam ja poznata osoba. Pa ja nisam baš zadovoljna. Čini igramo za Ligu prvaka, zadovoljan sam. Ne treba podcjenjivati nikoga. Pa mnogo veće nacije nemaju svoje učesnika u Ligi prvaka. Jeste se i živcirali? Maribor ne treba, ne znam kad bi se šivcirao kad ćemo dobiti. Dobili smo i ovdje, dobit ćemo u Mariboru. S tim da nekima to nije drago, ali tako je to u našoj zemlji. Zašto mislite da Zagrebčanima nije drago kad Dinamo pobjeđuje? A u slučajnoj zemlji sve je moguće. Ste ići na uzvrat? Apsolutno. Pa kakav bi bio gradonačelnik i počasni predsjednik Dinama da ne ide na tekmu? Dobro, da sve stignete, ok. Pa hvala Bogu, uvijek. Uz Božju pomoć. Još jedno pitanje samo, atmosfera na tribinama kako vam se čini? Molim? Atmosfera na tribinama vam se čini dostojna Lige prvaka? Ja sam tužan i nesretan što se to radi. Ali to je pitanje više za psihologe i patologe. A ne za institucije? Ne za institucije, neka rade svoj posao, to je posao institucije, ali ovo što se događa to je više za psihologe, sociologe, patologe i tako. Ok, hvala vam. Ništa drugo. Hvala vam. Index HR. 10 godina bez kompromisa.